Guwahati Mizo Students Union Channel clear to te in Savai in si baby ule kan siya chow angin COVID-19 wangin lockdown kan matsuan me kan ni a zoram po na zirlai tam takte chu mani na lama ti tur mumal nei lavin kan me kan ni a hengti hi shirangin kay ni GMSU lamte chuanin hun all no kha nan tin quarantine life challenge te kan han buat sei ni a video lim tak tak te thalak moi tak tak te le article che tak tak te non submita kan lom hle meya endik tu te po anril ru boy kho meya in non submit chalom box sia ni ma sela inti siak na ni mya wangin lo mandong le dong lo te kha kan no mangai sia tuna ai result pon hun kan lo nei do na nga kan result chu hetiang te hi ni live video challenge hi han puang ma saputila quarantine live video challenge loman pakhat na dong tu chu Samuel El Clau St. Edmunds College Shillong Mazirlai ni a video hi clear hun han nei zokila. What time is it? Oh, I'm hungry. I wanna have something. Oh, fairies. What? My family's still asleep. I realized that I woke up at night, but as I went back, I sensed something behind me, and I went to turn around. 1, 2, 3, kaboom! I looked to see it was my arch nemesis, COVID Monster. Let's get this. Yeah! Yeah! Oh, he's stronger than I thought. Oh! Wait, hearts. Nice. I won't never sell my soul, and I can take that. My body just jump. Yeah, charge. Hit yourself. Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out there with a bag. Oh, what the heck? Gotta move smart, gotta move hard. Okay, my head hurts. Oh, hey, what's that? Sanitizer? Nice. What is it? Saffron. Okay, let's get this. Okay. Get ready. Yeah, sing them. Quarantine live video challenge alo man patni na dong tu chu Zion ram din thara PhD of Computer Science Pondicherry Azirlai ni a video hi clear na hun han nei leila quarantine photo challenge loman pakhat na dong tu chu zothan moya NEF College Guwahati Azirlai ni apikhi thena kun han nei ve leila quarantine photo challenge aloman patni na dong tu chu Dila Tanzwala St. Edmunds College Shillong Azirlai ni apikhi thena hun nei ve leila article lama kan local le anga kan article ta na kan topic khan hi Christian na le COVID-19 ti ani a article bi ka hianin kan endik tu tan kan GMSU shwai tu hlui tlangwal tlan thiang himale tlangwal lel ompui ten min endik saka anchunga po kan lom tak me mewani article writing a lomman pakhat na dong tu chu
Joel lelom sanga NEF College Guwahati azirlai ni article writing bi ka hian lomman patni na dong tu hi patni kan oma pakhat zo ki kan puange Rachel Renkley St Mary's College Shillong azirlai ni chuan lomman patni na dong tu dang le hi lelding lian silo MBBS Imphal Manipur azirlai ni bokani loman dong tu te kan lom pui tak meu chewan ni loman dong tu te hianin phone number 7637857233 ya te in report turani phone number hi kan sei nun le ni 7637857233 ya te in report turani chuan phone number hi description le ma khan kan nan tar lang thanga video big hi kan channel la te upload anianga this one big hi Instagram lama khan kan lo upload bokanga article te hi website da le GMSU monthly news sa te ti chwa ani bokang GMSU te hian Mizo zirlai te masona turin thei tu kan chwa zelanga insiam chat kan ngei ne te le ma kan lo son zel thei na tura thuron nei te kan omani chuan comment section lama khan kan lo soi blog don nia kan channel te min lo clear sakawangin kan lo nge